repo ye mantam no emu achem aboabo baby ayetie ye Kwiafra Kuma Studios Kwiafra Kuma Batampani studio na yetia ye ba betwe ne srani abasa ede amawo ensem no de obetie bi enese minority fo ede ensem bi forefore enkofo bi ewa bam na sika omububodi ni de esopa budget beto dwa ene to bi yayi yafri wono no nam so ama SDG for ebo aban na baso eni akopia mu nso ewo finfi mantemu a ahemfu bi nso anu damu kira se hwe Kakum National Park nya de so mbe boa mo obi abetu agudie wo ho ene achim dan kwanta for ebo wura ba ko a opreso baba ya assemblyman abaso pa ewo ne bia waye amakro no abusuansem na foforo ka ho ene yesi adwa na ni gedi ensem wonso no wo beteda na samwa kirem die nti asese die obo life ewo krom ha sanso ene na asi akasa se fiti na ekoyi ne concert outdoor ebekoso no achade surunku bi ebekoso Ghana de semamba ensem na foforo keka ho ne de baba su mi kira wadwen 0533898915 0533898915 Facebook any YouTube so ye dem search Ahenkan 93.3 FM FM ni ya capital letters atwo ya kese oduru hodmo a na ode wadwen kire no afa ho na yemfa na asiama dwumakoi Bright Senior High Technical School wonomo ena ebuaso yasene ena nwumrei ewo Kasiemu entia no akai no ahye nso na information centers ebru adwenum kwa duosia Kasie ni de ene nuam nti wo magepene efa no live Opportunity Information Center ya Sewura Kwasiewua ewa Kwasiewua krom ko sam ewa achim achiase God first wachim betna Sewura de na ewo preku dimpa ewachim asene mempa asem ene adwempa ni na won ma jatuma won mo fa Kasie live kan nyame information center wachim ache krom David ba ewo kodokumi osono information center wachim esem ye ni da so na Ewurade ewachim krubo ase die Yesu tumi ye ewachim jaha aguna twafo ewachim abenase peace ewachim batabi edintrom ewachim kokobin AKKKB eno se wa ewachim nyinase eyadom information center akeka no krobo Tokua ewo dumase chidom ewachim adubiase somnyame information center ochirimenken na napia information center onyankomase dai kingdom kam ewa poli zevo achim odan SDA achim okumani aboabo aka abonhwa wonum ni na agiatum efa Kasie live medin adikwaku enin kusi buadumene afia ampofo wa afa jibre na yendo so Kasiebo no mu same Ahenkan FM ukopiem ewo Ghana mrashebedwam aye wadom kuma ene edom kese na meka se edom ketwa no kuma no ba no dafo wasanso aye mrashebedwani a wogiram de made hye won mu adwuma ko anya na siama bato mpeso so Dr. Kesa watofosen Waden sebia tudwa ya wochirem sana nado dankwa akufu adama moyo mubuei kata asha proye dream kankan hu ebonse tefin ebi afor wamo papa na wochirem no se ken oforia tagana fotosanfo 2024 budget na wode baye no enyoma bebre no na hinta wo mu a ewamo minority fo no ntram to so kra enye hwe han omumba mani ntu free esenso omumba mani tu free a enyoma befa Ghana fo ase no nya nyoma ketwa na Dr. Atofosen echeni nsemo en wo say abawe e the one day straight one factory bi aba okrom ha na sa one day straight one factory no ye kaya budget ni mu no Ghana fotosanfo sa afo ni nada wo mayi ye tax bi e de dom so from so na sa tax no so ha na ni sa prenka seman ka be 5.5 billion and a banwa yi ade afri sa one day straight one factory for the so mo a eja wo mo abiomo factory dada no mbe so mo de kwhye sa 1D1F na se no sa tuo we nyina da yi ade afri ho de ama mo chese wo mu di ahrusie wo krom ha ekwa na wo kire ni nsem no se sa tax na yi afri ho enkofo ehu atwa wo mo tax nso nya tax keto 5.5 billion Ghana cedis no eye dwumako companies mako aduanan so
47 na saa 47 companies na hye 1D1F ase no ni nyina da aya minority fo aduadua mahu se aya MPP fo atwotwo wurofo bi dia aya MPP atope anintre bi adia companies no aya nkofo bi dia ana o ma hye da de 1D1F na teso en wo mo jijijije enyoma wudro na wo mo akwa sia to adwene ahunu se si yi sa 5.5 billion tax 20 free wo so wo beto wo nti ene o ma suja gu finance ministry ni so na ne ye kasai sa eto no ye ye free wo nti ye kasai sa 47 companies nya da sa tro yo mo kekeken wo mu ntwia ya finance ministry agia tumo enu ntimprempre ya kasai wose minority for entna se enya nhwe ha embo mani ntu free kura wo mbehwe duadua mu a na de safata no wo maye ni kwan se obetena kurom ha beka me de mintua to eto no Ghana ni no no otompia wata no otua bi Ghana ni no ye bodwa no otua bi de oni adwuma ye mpo okoto asikyira be hu so kisi tua bi dia na wo companies akese a wo hye one district one factory se na wuntua ubetua. This government has presented a number of memorandums through Parliament to the Finance Committee, of which 47 companies under one district, one factory, 1D1F, is giving tax exemptions worth $449 million, equivalent to 5.5 billion Ghana cedis. 2 points here. This government doesn't need new taxes in the first place, because if you actually require revenue, you won't give tax exemptions to companies that are closer to this government, and they as soon as you just go to them and say I'm closer to this government, and there's no format, they just allow you to grant you tax exemption. $459 million, 5.5 billion. Our position is we will never have a conversation on these new taxes until they have withdrawn all of these tax exemptions, because you see, it's like robbing Peter to pay Paul. They are asking you to pay these taxes, but in the end, they are taking your taxes and giving it to cronies of this administration. Nipa wotiri nkan oyamra shebedwani a wagiram de madehia won mu adwuma ko anya na siama bato mpeso asukopie mu ewa mra shebedwam no ene ye dom kuma ba no dafo Dr. Kesa wato ba forcing na woto ani nsem so biom ya no wo kire mu se sa factories aduanan so 47 ya wo ka ho asemi ebi mu kura de atumu kire san tax no kura wo mu hia wo mo brepa factory no mu sisi no kura mpo no ehho akade bi wo no so wo mo ko clear free port na wasesa nsem nya de hodo radansem factory no empanifo nsem wo mo keka no emfa kwam esanse kwafo ekeka kasa companies awodra ekeka sa ne emfa ya nioma free ship kura sana ya ship abane akọ clear wa port ansa ene ya de aye hwan no so wo nyina de hodo radansem ya kasa factory sini bebre wo masisi awie akade bia no afri baabi eba enu ntina wasa aban no ema nani da ho na saban no ama nani anna ho a ene minority fo de wonim se nipa bi yeko branti ombe ma mani ada ho na sa asembe fo mase ne kurakura modi tudwa ya no wo ba mane e kire mu se ye ka se Ghana ya won twetwede $600 million ene ye nya free IMF fo ye kura ye ni sa $600 million ni bo ya account na se ye ni se sika we bu account mu na ye jeja ya ho fogo as wo ba we hia ba ma foforo jeja no ho style bia bi de masa nkofo no omu twiye dia ni ye ne da nti sa tax no a ye free wo mo so ne nsam awodro mo keka kwakwa na story ne de minority fo agi tumu a enye. I can assure you that some of the companies they are giving exemptions to, they claim that they have items at the port and they will need to clear them for them to be able to finish their factory. We did background checks. The items have already cleared and the factory has already been completed. So it's a scam. The whole system is a scam. I call it the new kickback. That's how I call it. Because you see, what is going on under that tax exemption regime is something we need to give it some public attention. But it is just not right. Apart from that, today, Ghana is struggling to raise $600 million from the IMF. Second review. $600 million. The money is here. The money is in this economy. But you are giving tax exemptions worth $459 million to ordinary businesses that are closer to the government. So, no, does this really make sense? It makes no sense. Eni awutie ye wono ena ye adonkuma ba no dafo wasanso ye mrahebedwani a woginam de madehia wonom ewo adwuma ko enya na siama bato mpeso so
onimonyamfo Dr. Kesel Atoba Forcing yentoa ensem ne so eba tie beto dwa ho nsem akofa sense bebira ba ne owura Atoba Forcing kra kwan wo ho no eno nam so ama angragwagwo bi a ye fe wo mo Sustainable Development Goals SDG penyini ba ko ye member Archibald Adams o chese obo aban na baso na budget owura kenofura tare beto dwa no o kan se ema wo mo padom de siesie wo mo ho busumi bia no de ye Ghana anum se no eto eda so wa ye free ono mo afi so vat no so o de akoto hwe o se saadi we mienu nti obo aban na baso papa we chese kamya say ensem ni bu ono ma na sum bi ono ma wo musu a aban ne tepa enti nkrofo su ya demonstration efa ma wo mo pa de ho ene de eka kan ho etiam se yin firi ono mo ema so de engade we de nkade enti na ma ne chencherebo ema suku ni tumi kofa ntomago edi siesie no bosumi bremu ade enti na o se chencherebo ema obi tumi gina pa de so ema be ma kofefe no dabi enye enti o se kasa tia ene anoko so nkrofo kasa ho papa ene se nanu adabaja tibeto dwa yesi ayi eto deda so na afiri ono mo a eno nam so ama Urei Adams bompenfo abaso papa se wo mutu sa anamoyin opinyin no to ne nsam so na o chem se na me adom eto a ye be ye wo omaimu on se ye omaimu eto deda so no se ye afiri no mo ena vivat ne so ye de akoto hwede a ena bebua pa ma enei ema pa de no so ne bua na wo soro ananka kane no eye fofofo 40 sapiote yi ene ebesan tiaba ama ne bo no asaba nachi enti bo na ya den ya pa de tokra ya ma binum ya no sesie wayi vat no ene eto na frisu no ebeboa pa ama ne to no asaba nachi ensema do owura Adams editu jafa ho no eni Yellow tree economy for you bisa appliance on the engineering as a CSO platform and SDGs. ANG plan say about 8 years and which means I know to you and what they actually budget. Locally manufactured parts. That is not raw materials. Not a bulk. Employment to meet produce to capacity. And to say I will need taxes if we so. The AGI better say it will come up. I should say I need to know about so that prices will never down and I'm also able to produce to our capacity so that we are able to it's a locally manufactured sanitary parts are of standard and are of quality now and this is area and your environment. Onipa mochi so kasei eye Sustainable Development Goals SDG wamo ku nipa baako Archibald Adams ena mochi se obo aban na baso se ne etu adeda da se de ye pa de so e wo mamu ene vat no wanhwia so no ebeboa pa Yankwa yanim ewo Kasiebo no emwe nanu ada na beto adwasa Minerals Commission for the nkrata enenam kirem sensem bi kokoso o mahunu bi na wonom kire Ghana fo nyina daka ne pense enye nokre enesen High Street Ghana Limited yesi edwumakuo bi a eba no eye efom agudie tu a wo mudi mu atenteman pa ewo kurom ha na wo mudi o mani suade hunu ne se wo mbekọ eye Kakum National Park Kakum National Forest kakraka ewo hono mu achese nkofo ko canopy walk ewo so ne ade no aha wona sese wo mani afechiro mo ho mpeso wo mkọ ekotu agudie ewo ho na ne na nya asem ketwa civil society organizations ahudro wa kurom akasa se ede ba asem na ebobo baga na so sese kwa ebretro wa kurom na da so kra ni ahoto mo pese mo bowura kwa ebretro bia mu kokotu agudie dia na se nyeye omukura kwaso tokoso eka se Minerals Commission fo no ama sankofu atumi krata nam so krantina Minerals Commission fo de betu dwache se omomo obi akrata eyampa nkofo ne dutum omo ye se nkomo pe tumi krata de akwakotu agudie ewo Kakum Forest Reserve ho nanso nyamianum no kurani Minerals Commission fo ne transe adwendwen nyoma ho ede nyoma gugu nsani ani no omunu nsanya de se ebeboa nti no twaafecho omoto omo pepese no egu baabi a wo anya tubo ti ane na hono no atwa asumu pa ne ane oseye atadwufo wagro ne ebehwem kena ane mpanifo ne ji wo krom ha wo mo a
eba no kwaye bretuo ne man ne ho asem we da ma bam si omsi wo krom ha aka abo ma ba so sese yampa so wa ma nkwafu atumi krata de a na nya woye na abusua galamse asem a ye ka wo krom anya asem ketuo ene wo kwa watafo ho akobusa wo mo nra wo mudi gu nsuo mu ansa na nsuo nani ate esa galamse aja nsuo awudura wo krom agida da ya ye ne poto eti pampa ya de nyoma wurawura nsuo nase adan ya ye pe gold ye tu fom mpempna de nyina da na sa galamse ya eba so ya egusu agina mu na nado dan kwa kufu aduso akonso wo ba betu ase asetre ye ntu ye eni reka edamu ediga na fo awudi a ede aba ye so a wa betimi abubobo bi chese edoso na se kura research bi beto dwa ya no mu chem se enkwada bi won mo yeta wo mo nansan ya deformity ubonsa akwada no ni ti no enya papa Mose anyoma bi hu bi akra ne nsakra ni ho ubonsa akwada na fruma eni ho ye be wono no na enan ho ni bi sa nyoma ne nkwada ya wo mo omo ni padua kwa bi dane dia dandanto ni nyina da enam ensuo na ya sese no seja ebekwa nkura bi ase no wamo no anu aso ensuo na potokro obesanom yenka hu se galamse no nso nyase kwa so omutu omudi nrogu nsuo nim domu asukokwa kira ansa do benya gold no enu nti yade chemicals gumu okwose bi no mu a afo kwa wo soro kwa wo bibi obeyase mi fiefu abaifo da bi na ya galamse enu nti research ne ba na ebebo hu pa yaso ba won kwada ne bi kura na ne bolombo eni ho abada so na ayira chese ahomete sampa ena galamse no ade breye wo krom ha na sa eka ne se kakum forest eho asemu ba ye nam so enchirechire mu abanyina da chire no ene ohempopura wono ena woda nchira brafo ewe no ewo emfimfim mantem ho eya nana amwate wotoso miensa abone nsem hia ede ama eya minerals commission sese yampa so mo mfatu mikrata ma obidia ene na eya pa woda wo mase na nananu ma wampata mu afimfim mantem nso ebe hwe biomani ha ice clear ahwe hunu se obia emfa ne nkuku ne nkaka kuturumenti bia ensi kwa yebretro nim so wo ba betu agudie ewo kakum forest ni mu ene eba ne saade ene na asemaranko asembesi ene na amwate otoso mako miensa ade ne nsemu ekwa wiye ne wo chem se sa kwa ya na yehunu kusu sa no enye ne ebe bo ho ebo ha che enti ade enti na wo mu nkonko si mu entutu afomagudie enti wo mu de o ma yire o ma boss what pampe so mu betu sa agudie no omumu so o ma dwene na si wo mu tirimu no se ade enti ana kwa ebretro dadadada enkofo bia mfa akutrumenti bia nkogu mu enkotu agudie to mu busa wie no o ma dwene se AI wom na be di kodi ama wo mu ha ene na omo mu jejereje wotoa ne nsam so biam ne kurakura mu se ohene dia wakasaja wosisi ne point na ne point ya wosie ne se enya dia se ebeba so ne abaso chena Ani a wutie ye ayo hempopura wo de nchira brafo ya no ewo mfimfin mantam no emu nana amwate a wotoso miensa adehia ewo achimudan kwanta electoral area ne wo ma bowura ba ko preso beba be assemblyman ewo dan kwanta electoral area owura Bismarck ejekuma baso
die nti ankwantafo eyi handkerchief ehim chin Pentecost ni odi adanse wa so dem no ene se owura ya fa ne Bismarck Ejekumi ene ese nkwanta kro na sabi kane no na emfuturo kamu ya na obi ani tua se emfuturo pa na emfuturo kwan so de ontumi mfa so entumi katente enti abra na emfuturo na ye kwanfo no na kas ne koba o wom kono boko asa pemfo okoto korashwa so dem no yiri na baako tutoma no de atwam okro no mu na so fitibra mna shebja ni onum nyafo kojo pon kromanda roma odi ni tiko pempem ya rewre mama ekwan contractor ba so a wom ye fiti ofanse besi odan a wom ye kwan gu first court be he yeso mu do odan kwanta wom rafim buse na wom kono boko wom anya kwampa be he mirika yese kawo moto abobo yao pragya na tumnika wom do odan kwanta kronuma na awrawo sam ne se yaso musom ne ba ne se uye nipa na utwema omo mfa ombuzo nipa enti se wu nipa no wanya hweye pe ebebo pan na woda ho sa aponche kura dia na omo kura driver ni kura omo sa kura sra ponche no gomo bono pete no bo kraman bo nkokọ bo nkotre bo ntafre womo bo mo ani sa e wo dan kwanta enam first quota MP onumnyamfo kojo pon kromada Roma piepia ya ma won be ye kwan kasini twama Amerika nko a na yasifiti bra egu quota wo odan kwanta etwama abesi odan di twam kosi ofanse abobo enipa makoma be ye myensa konan kas nko a ena Amerika tententi abo nipa be ye myensa konan enkokọ emponche wom kra de entumi nkan enkraman ye bo wom na kramanu dam kawo enfomo kra ekoba ne sanso no bi nkwama ede okikam sa no no de aba abetia so se de bi aba kontem no atumi akobo nkwan na saka sa ebubobubo enipa ne mpo emwai wom ye se nka emwo mpo nkanya ya na nsu nipa no enkwada no kwa na ya areho ebubobo nkwada na ebubobo mpenimfo na no ena de akoso a enkwantafo trese titu ni se wom ye e wachemu dan kwanta se ne domba krompa dom so nam kwawonti kas ni dimirika basa na azedo odi num no odi numa anya ba kumienum bi de obenya no na yesi enase nkanyam so se ebo wom a enku wom ebo wa no apira wani dem a uka adish emiemia so ba kumienu a na afuati apo kakra eno ena ade yakoso a ena nyame adom owura Bismarck Ejekuma operation be ya assembly member ebom modin etu ho na mo yes ti den pa na ebetumi aya afade we hu a kasa ekwan ye ntuom tumri katente bobo ni pei den ye be ye ena owura yankasa tunu botom akoto ye fe bibi shipping ropes na se eya woman kese a ye didi djuma wo habo okoto obie ye digu kwan so eno no national road and highways for woma jatum saadian wo mudi tum se etumi de gu kwan so eno ko pe bi no de abegu kwan mu eno nanam so ama nei enkwantafo ewri eso owura Bismarck Ejekum soro ebo na baso papa wo sanam a watuyi eho enkwantafo kasa na mo kire se enyoma na ekokoso yi fitisa o mebegu kwan mi eso atekura sese kas no mu froda etwama wo mu dun kwantapɛ boko ase de odi nkruma emene ntroma no boko na mu minim yo no watwam so ofri ofanse bese atwam akoda udu odan kwanta boko enam ahoma na begu kwan so na edi dwuma say speed ramps nti aboa amamirika tenten no eso ate na nkwantafo ebo Bismarck Ejekuma baso ebua pa ebua because they say kasa na ebo yamwa no ebo mo ni wi ne fa to see ni paso efiada ebo ba ko o babu de ho alaji hanso ni kosi ala san bo ba ko ntino nipa na okoto ba e friend Bismarck tino the way I was here dey otimi so mo sa bi na yenya wo a omutimi aboa ye kuro no yes say na say kura nipa enkwara ni no ka bobo panin so ba ko nti nyankopon nam no so na sa ni ma no sia nyankopon be hye no peja na kase de dana kuma so pesa we bi ero mo na nyi say ka bobo kas bobo mo dimri ke betwomo mo ntom mo bobo nkola tina do na aboa ye pa kasa bo kala bebe te 3 or 4 ba lucky o man ka na de o mudru ha no me no kura ya me ni me ne o mo nto o mo bo emeleka last akole bi abeto jende 2 cd oko twa kwan yo oduru ha ka pan echima mi ko nyina me mesan aboa
ahamana de aboa yen ahomane de ye aboa nkwala ne mpanifo nya last week ye bi wa nya ahomana ke nko yeman ahomane ni wa ne medika da fo no YouTube ha me da ba ni bi medika ni yetru nya agoro bet ahomana ba ya no bibia kama ahomane de so far omo de ba ye na aboa yen pa abeboa yen because ekwan hwe ya na cars ne ba emlikasa ba o kape omo se kwan ne lorry kwan yen nipa kwan emponchi eku omo krom anya mponchi ketwa emu nkraman edipa mienu enkokọ de yen ka kura bebele nti ahomane omo de ba ne de ye pa abeboa yen ahomane omo de ba de ye pa abeboa yen eni amuti yeyi eya dehye bia ewo achem odan kwanta electoral area nkwanta krodio nu ankasa ena tu omo nu muton ebo Bismarck ejekum abaso na enu achi ena owura Bismarck ejekum oye achem dan kwanta de hye people nu fruma na hye odan kwanta a ene operator be ya assembly member no o chese nyese bi assembly member printi eno tu sa na moyi na ade ne koso a ekunkum emponchi kum nkraman ekum nkokọ a ekun nkokọ kra na awreho akukọ bu on matumi ni rekodia no ni wura ne be yire so tenten onti support onye ade be chibo se ka abo no peche na afi abom na awreho ebu on ma na sa abubo obonipa no so ena o se ohwe ni din a eya ne ya pa senti kasi ya ekoba ebubo obonipa ne nkukọ yi sesabi na busuafo nso mpu etwaman anankwantani ufuro bi atwam na ekana aka no nso yeso koto sa abo ne si unua so akache se sori yeso engaza sori ne so enti no o kyerese ehu ni sa no ebubo obonipa tituru wo mu be yiye ne de ekeka no nti ekana koma enema otu sa anamonya osimu pam hwi ahoma wensu nya bi obabia odan nya bi ekofodua unya bi okọ ayi asamaka su unya bi okọ akross unya bi akwati krom adi nkrom eho na unya bi achira ofuka hwi kọ enkran kọ tema habo no no lai ena obenya sa ahoma we bia ye fe ne shipping rope esopa edakwam na kopie so na dwobeka so yowo kakraka pa na no so se de tie no wo ye driver ni ana wo ye fidie bia na duru abeto bo ezan so ye so dimnika twoma beje pan na wo pan na wo etu ye den a obeto bo na no na Bismarck ejekum kasa na ọchịchị n'insem na ọchịchị se ade akura san pusu no ma otu sa na moyi ni se na mo ba be ye ayi etwato kra e wa afi mu e wo dan kwanta na ayi no so se de etwato no na ano odin edom be ba enti so otran wa ma ayi we ba so wa bra hwi ni kwan ni mu na driver sidim dikatente we ya ade ne e ba bubo ni papa enu nti enam de asi penti enama otu sa na mo se Oma ade wensi eye ni ma wa bra hwi ni kwan mu enti no tu sa na moyi na Bismarck ejekum se o san ye sade we no ofa mamre na mane kwan so ene se okohu Ghana Highways Authority em wo mo gitum ansa na ode homa no egu kwan ohwe kwan na wo timamuni na ote se bia ka bo adabe che ka bo bi adabe che ka bo we ka ese ka tumika na mesumi twa kwan ni mu bi me papa twam ma wusiafo twam obi e twa kwan ni mu bi so nti e ba ne sa no na na de we de nti yentimi nya bibi sa amfa ho nti na akwese as a speed ramp na yose ye nti me kwa I woda highway for no me yese kwan no mu wi nti no ntimi nye concrete ramp bia woso na so okay nti e betena se ya me betena se na me ni team ene se da bi ade we de ene sa de enkope shipping Europe ni bi de emfa meguso because no de tempera ene na events na yi kese enso ye da ba kru mu no last year ye be ye for the year nti enipa so be ba titiri for be ba ana nipa bebere so be ba ahoho be ba kru nim na bia ahoho be ba na ka be pem no no so ye se ntwa yi ano so kru no nipa na kwa onfa dimpa de emma kru no I'm okay. Sada na meko metu anamo ana meko atwa ana meko to ahoma no ana me de bai onipa moti so kase eye Bismarck ejekum ofri achum dan kwanta eno no ankasa sede kasi tutum ni katente akana kuma wakoto ahoma dia begu kwama ne kasi ni na aduro no no makono boko owura ya nso o sa preso be ya assemblyman ewo odan kwanta electoral area Bismarck ejekum nene ena moti abusia mayendi dwa na afe yewia ya toaso suku kasi awapue mantam ha baako amebe kanfo dia ma Bright Senior High and Technical School suku kasi papa entoaso suku ni di omaje aboso pa ewo apue mantam ha na owura suku ni mu a akade a wo ho no mo no emwanika ema unya wrehemu se ubewie no na emuye grades no emuye unya fofo kire se
state of the art science and computer labs ewo ho afi lab meche enyoma kade abemu hu computer mu ne science ekoyi womo ewo akyerɛkyerɛfoɔ papa bia womo kyerade ewo sukuu nim examiners ya obekwe si yi ya twan ya results examiners ko akọ mark wasi ni ade no sa examiners ni binom kyerade ewo Bright Senior High School and Technical na mi yi wenum nso firi ho no eba no enso hwetwero mu nso dia A1 sanse womo atworo no nyese fofu A B A B A B A B ti passes de unia eya short na mo kura record nso wamanya yabo mabetri pa 2011 ni mu a wonom age abasobo bebre se ba no wasi nsohwe ni mu a omo ya pabne etwa pa na Bright Senior High School ya Ahenkan Akan mawi se adehye di suku achi kaya 2021 ni mu West Africa International Magazine and afenso no the best private school 2022 nyina abasobo abuakwa north municipality de mawomo enti chasenya asem ketwa kra majeji abasobo 2021 2022 nyina da national ne abuakwa ho nyina majeji bia enti meka na meka amwa hunu se ampa mpanifo ya nim detede ewo ehumasuansemo agisuku ya tumpa na Bright ya Ahenkan na semu Bright nye nipo we suku ai ehren pa uyi senior high no free ho no mo a omo wa Bright Remedial School so enso wo ho Bright Remedial School eno no wa wakotena se akotwero wasi na akobofo ni E8 the decibel number with 7 D7 for no munyina monko Remedial School sanse ukọ ho no mo a ombechiro kama na watwa ni yie afen so omusan wa Bright Basic International School eno so kire emofra P1 fo ni hwan JSS fo na wo mu obi omo kire omade wo ho che se eye school mu anka se enioma ewo mu ono edoso pa eye senior high school a school so esan hye mu afen so mu Bright International School eno no yese O level wo mu ye O level A level SAT ene de keke ka ho courses ahodro ene wo moye ewo ho no na SS for ne technical for no omo programs omo ye bi eni omo ya agric science agric eho odem pa anza na benya school bi akoya agric science wo mo no na school ni ye pabene business omo ye bi general arts general science home economics visual arts ena technical enti courses a obeye bi eno no suku ya madi ni ho adanse a kire woi eye suku agidin pa Bright Senior High Technical School agidin pa na ohwehwe ma kire kwa mo wa achenkukurantumi ewo epoye mantemo enti ko na kohwehwe wo mo kofodua eho na abehu o mesra afra 0242 071185 0242 071185 and 0277 147 727 0277 147 727 Bright Senior High School, building dreams, shaping the future. Afei abusia ma yantoa enumre nonsia Akan Kasiebo no eswe Ahenkan FM ye piamu ewani jediansem o ma menwum tuni a wato nwum pa shake stages ahodro ewo krom eba no sori a wobeto pa ma me Dana Asamoah we gospel musician na wa kire mu nioma bi ekoso wo social media no so a wa kire nim humo na oso wo kire ni humo anya se bia wo se de ebekoso bi o kire mu da bi we de wo so wo kirem sasa Ghana fo kasa dodo
Sena dana samwa ya nimu ne tete no wontwi makeup no wonmoniti weave on ya be am so front and closure na wonya bi nti aba ne san ena sese wototo nani achi makeup ishrepe moku a wobe gina so galanti nkura ya mbehwo enti adenti ena dana samwa na nse de wasesa ena wose sesa wasesa no enioma bebro na kane no ho Kristo mu no wamo eto nsem gu na sum wase kane no no hye Kristo suma se na ni fi ya ohu Yesu no ensem na ekoso wo kuro hu aga na hase den ensem ketwa obeto obi se mewu anwane obeto obi so makọ ayi epoase obeto obi so mikokoma na me nyankopọ bi esuro kire me Angelica no mu nyina abaji o mutu so mo wahifo chese ose wo no hye Kristo suma se no nyansam ketwa sa ensem we so obi bakọ ayi epoase aba ani okọ epoase ba ye no e ma wig ye show me yase ma me wata na eye eni kwa so ogbo uti etu oso wo no obai Kristo sum mu no sansem we no tete odi egbo ni hu no se na asafo wo mu no na omuta invite apreku my daughter pa nyame fa ne kransi eye apreku my daughter papa yi ni wo di anya femum de ni wo ya pa na so no ye so fu kese pa e wo kurom ha apreku my daughter na samu chese no wo ba ma sori be preachi tida ku bi apreku my daughter ba be preachi osian nyankopọ ya kire no wa kopo ase aba wa wura sunsum yase ehunu se ema enku ya de twi ati nyina da ema me watadwonso ema ye makeup ya ye twie ni nyina eye ayi awufuo nkase ene wo mudompe ena yanyam no muhu ye de twi animu powder kra wase apreku man daughter kire mu atre se wo bo powder unko osoro ahimem wase ababa wa wasi suaja wo bo ne nwum bo Yesu nwum na otie sansem we se na fa na dwemu kesno se me so me pe heaven akọ ene sa de ama menya me ho sakatu en wo ye ne ho sakatu ne moku wonhyebi he wono a ene adukui etim ni se ya ne triwi no mpo no ankofa enku ntwe na ye pe me ejagase ene ye bo a obanwe ne sese ya ne ye bo ush adie enwi no aya wense emu ntete wona wa akọ yusu pe me cream yesi na me watadwon so o yusu bi so awonko osoro ahimem ono so po osoro ahimem akọ enti o se sansem we ya no mudi wiawia no a na akire ene nyankopon ene ne kasa dalet ene obete nyankopon asamase hu se oba bo life na unso ye pensere it is a Ghana for na nsem se da na samwa wadane slay kwen na se kire nyina eni me ba Kristo mu na no sabre no ena na brother bi wo ye Nigerian eso de Emmanuel ni we se makopo ase aba we se ye mu ba yi makomoti aba fa me enti sabre no me ba ye no na apraku man daughter na wo gina so pa nti baby a me kwa asoro no ye kofa ne ba ho wo so wako moti ade ni ko wirem ene waba nti wako ye no okohu se ma nko ade ye ti ye nipa muja powder ye bokra na o se nipa nkasa na moti ane hye na makeup ni ade nti obekasa na obi amaba Kristo mfoforo no me ma dwen nyina ne se ye se hwehwe nyankopon ahenie ne ne tene ne kane odi we nyina beka ho na ono no kasi su dia se wo ye sa ne ma na wo nkọ heaven so ma dwen ne se mpese me ko heaven yeah so obakọ na okay apraku su die hu ne apraku ma daughter su ye hu na wie ye ti do ben ka hwe bie ani awutie ye oya gospel musician ona tibi bonyum na nado danko akufu ado asore na watie simu sa onenwum de e ka akoma pa dana samwa na se usuba se san gbeng ze wa kire ni suba na asesa no ase na me adaso a ewo gospel musicians ne so we de me ko sankuri mi kimba handangarudi mama okada nipa we on na boss anyum no ono si na bo so ye de nyame aye si da di ma kumani na
was you. Papa Talia shame. Open to my frame. What can't tell me so? Some diminya ye wa brabo. Somewhere the Yamia, honest in a boss annual. Na see asem and I'm making. On no answer a ball. It has the animal body a baby. Na see ye, Uriaba Kua Ghana, a banner abakosemu, any gospel musicians ma, or ye to pebaku a womb, or yakasiabaku a woman, or bonuma to say yes, nipa tonyum. Na see if it is all bonum gospel musician, tonyum. I feel no baba ye concerta, a decline. Ewo ne nyum to akwantum. I feel no be concerta, a decline. Na edia da so a covered concert 2023. Na sa concert yo baba ye. Eku a sponsor no sikasemu eku bi a wo condom eno mo ye. Ewo mamu condom an wo business wo ye. Na eno na gofo bi say enti obey gospel musician and a gospel program. Na one fa ko bia as sponsor say wo ma ye condom eno say an na say condom nya de bone. Cocaine gromo omudi wuduma na condom. Eno na see chiro me say condom company a sponsor ni program ya eba swing. Ewa adwumafo wa fa adwumafo a wom eye adwuma. Se adwumafo nso wom kwa sori. Na asori nso wom kwa baabi omo ye adwuma no ewo sika bi e no mo de koto tight. Nyame adwuma nso ye de sika e na ye. Enti na obehwe asori bi odan wa so bi e fe no glass nko a. Sika ni wan ka obe na glass nko a. Woma bo AC 24/7 no mutim. Enso be kwa so da bi mu mfutuo be wurowura hurumama. Unwie na hurim na chinchin. No asana asa krabo wonu. Enti esika ena na asi kire say woma ye adwuma condom company ni mu wom to tight wa so dem. Enti so ma anya adwuma no mpo na ankoso. Na se omo nso kra am sponsor no wan bon de wuro na ankoso enkofo antono duduo mu a sika no mbe dem mpo nya bi na mo de akoto tight e wa so dem. Won be dem ponya bi no mde akoto offering e wa so dem won be dem nya bi no mde bi mpo ayadoye enti eye papa esanse yade ba ko a wo mo be sponsor na ebeboa mo dwumadie eni company dwumadie akosoro condom no mbe to enkofo so be tiase enti ne ton be kosoro na sika so aba adwumafo no ebotom na si esan to ne nsam so ena o chempefe se ebiem ya wama bebiri wo Ghana ya simple contraceptive na ya tototo obeto onum se menum ya duru nso na apam yi o se se eno no eye percentage bi utie yi abeji utie nya enyo nanso na si se o hye condom nko de ende he opa yeden ma ufie be mfo kwa megina wachi wo ye den nya de a obehye obinyum enti o che se eno so bo de wuru a ebebo mama atiase sonsoa edadunum mu ene condom hyemu ebebo pa enti ne gospel concert show a obeya ya to the covered concert 2023 official sponsors no eye company a wo ye condom eton no osem beboa papa esam beboa kro nyame dwumadie no atuhwa na akosoro aboa manema akonkan na eno no mu san bizanse enti company wo mo ba adwumadie na so mbe che condom ni bia no se yakata ne yani a ye worship ne ye che condom fam ne ye che fam osisi esisa enye no wanwa. We are working. We are not working with angels in heaven. We work with people on this earth. This is a secular job. So you pay tithe. People are also working in national lottery and they pay tithe as well. So if their tithe is accepted, then I'm also working. And at the end of the day, we need money to push the kingdom. Bible, we buy Bible, we do everything. Females you people are very sensitive beings. God created you guys differently. And your hormonal balance is kind of totally different. You are not okay with contraceptives, and when you take it, most of women don't like. I'm sure the company will give some giveaways. So many surprises that is going to happen at the Academy in 23. Even if you are married and if you have reactions with taking contraceptives and then you have issues with it, the only thing that you can use to prevent pregnant that you are not ready for is condom. Concert 2023 ebe de bruta na si program no fiti so free nyum to akwantu asase te ebe mega one pa na si Ghana gospel musician anabusua motini ni yamfa manfo adwenkyere embre Facebook ana megina Sami Kwe odi aba wasi Leviticus power ana wodi bay wasi NDC 20%
tax na ye free sanitary pad so no okay wasi handisi fo mom de 20% tax ebeto kan se sanitary pad so enne na do dan kwa kufu adama wate so 2024 de ebeko yie pa na mumu sa mo set pad na yasi locally made pad ye okrom ha o pad ye okrom ha eno na ye teso no busa hu se pad ye man use na boa ye okagana ha ye pad ahe na mo ye okrom etimani aje pad ye man use dodo na ye krade ba mpese mabobo brands na ye papa no a ye use no ni din ni nyina ye krade ba the reduction no I say locally the pad na he ye okrom enti ono ne de eno no Gloria Amese ono so se Ahenkan Kasiebo de dem pa de dem ya bozege ya dase Gloria ena Francisca Swada tusunso ede ne de aba was Black Stars mama nani age papa ankoma Foster ono so ede free of once agire bi Achemansa district ni mu na de aba was wochia Ernest Akwasi Ado incoming MP ayensuya no incoming MP was budget no the finance minister ekwakenka ye no ebeboa agrek side ne ye pa osi ochia bog money incoming MP achiase yo na akua mo anso ewa ha se won the Black Stars for ball no enani ajaja mo de Akan Kasiebo mu nso ti master planner junior kentampo odonso edi aba ene mani ajepa o ene football na wo mo comment say ya football na ina ki Williams nam so onya den onso watimani ene watimani mu watimani mpa nya sanka mu di awreho obafie akro kari junior onso wo hwe live every accessory na wase there new day pipe electrical area and also ewe hefa mem and new pepi eradi nyankopon ti memu no de minim se eye kuro na new pepi no eno na minim se correct word na watro de abo se mian so na mi hu body a anti wase yade se wo ka kira de je ho se omu maintain honorable Baroski omu maintain ni pa na ogba adwuma assembly member nti ono sonso de eno no de aba na mamenko SMS mamenfa ba kun free ase we say good evening din Adela Bosta me di free achem chire menken na me tiemo papa me tiemo yo yanso ya das pa ayi kwa me tele chiriba yan fancy ha ena ye kodi amaminchia the whole town odane ni potem bank ba kwa wamo obi ogbo mo ban oye national security ba kupe the whole odane ba kupe wamo pe no national security as security man ye fa ne prince bema 10 gram oni mnyafo tuntum na ha national security ba kupe Emma South Brim Rural Bank Achim Asene branch South Brim Rural Bank Achim Asene branch national security ba kupe ko prince and special good evening enko enfama omichia papa or a professional experienced security man akwa no onim de pa now security man abakwa ewia no kan bible a krache nko ho ohunhu mu ne hunamani odin tina benfo ntumi ndrai no ena wom so a omba ne fresh guy akonom wiye bejimi no obi ansi ho ti national security ba ko prince and special good evening oye security man ewo South Brim Rural Bank Achim Asene branch michia pa na manager na ofri mu nso no womba bedi na wotweda senior siedu mini na ne kwatifa batonu wie jame senior siedu me mabusuan yakọ me ma hyede nso ma mabusuan hyede nso
pa mashra de papa nyame boa weekends ya nana yaw bedi ako wonya finhia duosiansia wo ye me fewura anua bema waka baabi na ene na ebusuan firase aya amamre na amane ama na ayi wom de ahyehye so kwasi adanti achema sene ya no abegya me fewura anti kone Mr. am ya ho kani asene no abegya no ti nana yaw bedi ako onso daye nanti papa ya di si na yako enwumre yi Frankie Friday kase de brewi ye producers nana akua adepa ene nana ya kumiwa anukente sanso ena spiking ena die ko Facebook live and YouTube Billy Man technician on duty akenka fawti yenka me kwaku anin kusi bodumene afia ampofo wa Kasiebo bonesi yesi achiamopi yemamumo ni tie